apology የሚለውን ቃል አይተነዋል። apology ምንድነው? ይቅርታ የሚለውን ቃል የሚይዘው apology ነው። ይቅርታ መጠየቅ ስትፈልጉ my apologies ብላችሁ ፕሉራል ታደርጉታላችሁ። ኦኬ my apologies። ለሌላ ሰው ይቅርታ ጠይቅ ብላችሁ ስትነግሩኝ እኔ ምን ትኛላችሁ? apologize to ብለን ሰውየውን እናስገባለን። ለእህትን ይቅርታ ጠይቃት apologize to your sister። የመጨረሻው ኃላፊነት ስትወስዱ እንደዚህ በማድረጌ ኃላፊነቱን እወስዳለሁ ይቅርታ ለማስፈልጉ I apologize for ብላችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ኃላፊነቴ ስላልተወጣሁኝ ይቅርታ I apologize for not handling my responsibilities. Exactly. This isn't good? Yeah, this is better. Yeah. This is better. Very good. እስኪ እንበለው I apologize for not I apologize for not handling my responsibilities. እስኪ ፈጠን እንበል I apologize for not handling my responsibilities. I apologize for not handling my responsibilities. I hope this clears things up. Yeah. This is Abby and Iku from Market English.